салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. ҳамаи онҳое ки тоза ба канали мо пайваст шуданд, хуш омадед ба канали оилавии мо. умедворам блогҳои мо ба шумо писанд меояд ва камтар ҳам бошад ягон чиз аз мо ёд мегиред. ман дар ин ҷо барои худ лимончой тайёр карда истодаам ва ба шумо низ тавсия медиҳам ки ҳар саҳар ба худ лимончой тайёр кунед. ба саломатӣ хеле фоида дорад. ман дар ин ҷо хостам барои шумо як намуд пироги хеле осон ва бо лаззат барои субҳона нишон диҳам. 4 дона тухмро гирифта нағзакак лат мезанем. шарт нест ки бо миксер лат занем, бо бинчик ё ин ки вилка нағзакак лат мезанем то ин ки каф кунад. анами хел боз 2 қошуқ сметана якҷоя карда ана ҳами хел омехта мекунем. баъд аз он камтаракак мурч ҳамроҳ кардам ва боз камтаракак ним қошуқча намак ҳамроҳ мекунам. анами хел омехта мекунем ва 1 дона сабзии ҳаҷмаш миёнаро ана ҳами хел аз трубтароша гузаронида ба маҳсулотамон мерезем ва омехта мекунем. лаълии тафтонро ана ҳами хел коғази пухтупазӣ гузошта ба рӯяш маҳсулотамонро рехта ба тафтон ба дараҷаи 170 градус 15 дақиқа ё ин ки 20 дақиқа мепазем. маҳсулоти мо тез мепазад, ҳушёр шавед. дар ин ҷо барои начинкаш, барои дарунаш яъне 100 грамм сир, 4 қошуқча сметана, ана мехоҳем нағзакак омехта мекунем ва боз зелен ҳамроҳ кардама, яъне кабудӣ. ана рулети мо ҳам пухта тайёр шуд. оҳиста оҳиста коғази пухтупазиро аз рулетамон ҷудо мекунем. акнун начинка яъне маҳсулоти даруни рулетро ба даруни рулетамон гузошта ба ҳама тарафаш баробар мемолем. акнун рулетамонро нағзакак мепечунем. ба ана ҳамин тарз рулети мо ҳам тайёр шуд. боварӣ дорам ин рулет ба шумо ва аҳли оилаатон маъқул мешавад ва дастархони шуморо зебу ором медиҳад. ана михел рулетамонро бурида ба тарелкаҳо мегирем. баъд аз субҳона ман ҳамаи маҳсулотҳои ошро тайёр кардам. акнун шавҳарам фирмини ошашонро бо равғани зағир ва сабзии зард тайёр мекунанд. чӣ хеле ки дидед дар дег ки тасбон шуд, равғани зағирро андохтанд ва равған ки дуд кард, камтар пиёз меандозанд. ин пиёз барои ширин кардани равғани зағир аст. ин пиёзро гирифта мепартоем. ва боз ба даруни дегамон пиёзи ошро меандозем.
پیاز رو تفت میدهیم و پیاز که رنگی طلایی گرفت گوشتمون رو میاندازیم. یعنی پیازمون تیار شد. اکنون گوشت رو به دیگ میاندازیم. گوشت رو کم ترکک تفت داده سبزی رو از بالایش میریزیم منم خیلی به دیگ و سبزی رو نیز تفت میدهیم. اکنون به دیگ کمتر آب میریزیم و زیره چخلک دیده زیره رو میده کرده میریزیم. در اینجا من برنج رو با یک قاشق کلون نمک و آب جوشیده ایستاده تر میکنم تا جوشیده زیربک ما جوشیده تیار شدن برنج ما هم تیار می شود. بعد برنج رو تا صاف شدنی آبش میشوییم و با بالای زیربکمون می اندازیم. برنج رو که نغزکک به دیگ هموار کردیم 2 قاشقچه نمک ریخته از بالایش آبی جوشیده ایستاده می اندازیم و در علابی بلند تا قاق شدنی آب میمونیم و برنج رو کم کم کوفتن میگیریم تا اینکه یک طرفش پخته و دیگر طرفش خام نموند. آبی برنج ما قاق شد. برنج رو به میانه دیگ جمع کرده سرپوشش رو میپوشیم و در مدت 20-25 دقیقه در علابی پس دم میدهیم. در اینجا من از تورب بودرینگ و لیمون سالاد تیار کردم. آش ما هم دم خورد. اکنون آش رو میکشیم. آش ما هم تیار شد. ما حاضر عبید میکنیم و بعد از عبید با مغازین میرویم. نصیب انا ما اومدیم با مغازین. این مغازین در بالای فیکس پرایس و پیتیورچکا مغازین نو به فکرم شده است و در اونجا همه چیز هست. لیباس باری، پای افزال، پالتو، کورتکا، پاسودا، شامپون، صابون، همه چیز من کانتینر تمامی چیز هست. با ما باشید مغازین رو یک جای تماشا میکنیم. شهرت داری شوکت نیابی، دولت داری راحت نیابی، شهرت داری شوکت نیابی، خدمت سازی رحمت نیابی. مادر پدر راز
راضی نباشد، مادر پدر راضی نباشد. نانت زیاده گردی خانت، یارانی نانی قصه خانت. نانت زیاده گردی خانت، یارانی نانی قصه خانت. فردا یکی نزد نماند، مادر پدر راضی نباشد، مادر پدر راضی نباشد. خورد و کلان ها کرده عجب وردی زبان ها. نامی تو را خورد و کلان ها کرده عجب وردی زبان ها. حرف نمی باشد. دنیای گردان در جوانی، مالی تو شد از مهربانی. دنیای گردان در جوانی، مالی تو شد از مهربانی. یک ذره هم فیضش ندانی، مادر پدر راضی نباشد، مادر پدر راضی نباشد. مادر پدر راضی نباشد، مادر پدر راضی نباشد. در همین جا ولوگی ما به آخر می رسد. خیر تا ولوگ های آینده در پناه خدا باشید. ابونه شدن و لایک ماندن را فراموش نسازید.